chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's Strike guys, strike, strike. Strike. Hari ini cari lumut dulu guys. Ini guys, lumutnya ya lumayan banyak guys. Untuk mancing nila gacor ini umpan lumut. Ini guys, kita taruh di sini. Masih banyak. Kita tanya dulu sama teman kita ini. Oke guys, enggak no burung. Burung. Sulit piye iki wae kok. Umpane apa pedul lumut ya? Oh, lumut. Oke, dah selanjutnya Mas buka strike. Oke. Ya, siap. Selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Fishing. Guys, kali ini saya mau mancing nila guys. Nilainya ya lumayan gede-gede, tapi dengan teknik lubang guys. Saya menggunakan umpan lumut. Ini tadi cari di sawah sana. Ini lumutnya begini guys. Wih guys, digoreng gurih nih guys. Ya ini lumut kesukaan ikan nih, nila ini. Ini kailnya saya pakai nomor 10 sekalian guys, karena ikannya juga gede-gede ya. Mungkin ya diangkat saja nanti bisa dapat ikan ya guys ya. Kita memancing dulu. till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Di pinggir sini ada titik lubangnya guys, lubang ikan nila. Nanti akan saya ambil guys ya.
cuma disenggolin guys. Ya kalau bukan kurang. Ikannya sangat bantal. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Ayo, dulu, ayo. Makan guys. Gak belum. And we'll grow in number, fueled by Iya. see the horizon. Oh, loh, ono kewane iki lho padahal lho. And we'll grow. Wah, kena gas, strike. 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 Strike gas. Wih. Wah, lumayan guys. Nah ini ya, 5 jari. Wah, kena lambene mbek mripate guys. Wah, lumayan guys ya. Teknik lobang, mantap jiwa. Ijane dolah apa Ngapain ya mas? Ikannya mocel mas. Nyekel apa iki? Loh, Wae ora ubah. Lah Apa? ceklake jane yo. nila. Jane ceklake yo. Tapi hati-hati. Arep ngopo ya mas? Duh. Nila gede. Balon. Wih. Ora usah mancing kayak ngene. Ono ae. Oh, alah. Saya mau pindah tempat dulu, guys. Mungkin barangkali poin lagi di sini. Pesolah puro, Mas? Wah, siji babon, guys. Ya, kita coba di sini. Ayo Neng Nila, makan lumutnya. Terus. Dep, wah strike. Aduh, mocel guys. Aduh. Kena sisi Wah, sisi guys. Aduh. Untuk mancing nilainya saya akhiri guys, karena berhubung cuaca ini mendung, saya nggak berani meneruskan untuk mancing guys. Tuh, geluduknya medeni guys. Dan untuk hasil cuma dapat 2 guys, tapi lumayan ini guys. Ya, ada 5 jarian itu. Ya. Lokasi di Embung Tambak Sari, Blora. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Agus Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.